Pagbasa ti ka nga santos nga Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Kinadto ga Galilea an 11 nga mga tinun-an habukid nga ginkadtuan haira ni Hesus. Ang pagkakita ni Rahaiya ginsimba hira niya bisan kon may ada haira nagruhaduha hira ni Hesus nga Hesus nga ginsiring hira. Ginhatag hakon an nga tanan nga gahom halangit nga hantuna sanglit pakadto kamo nga tanan nga mga katawhan. Habugos nga kalibutan ngan himuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyag hira hangaran han amay ngan han anak ngan han Espiritu Santo ngan tutdoi hirahin pagtuman hanga tanan nga akon iginsugo haiyo ngan hinumdumi dayuday ako maupod haiyo hanga tanan nga katuigan tubtob katapusan han kalibutan. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Mopay nga Domingo haaton nga tanan. Inin haaton baga panrabaho. Nahauli nga ni kita haaton panimalay. Nangalipay kita nga nahauli na kita haaton panimalay nga nasiring kita. Hay salamat imabot na ako nga diha akon balay. Nga adan aton asawa, mga anak nga nagwe-welcome, masugat an aton mga anak pa, sugad dito. Na masiring kita day, timplay daw ka didang kape day kay baga makapoy man. Mao pa ito naton, panhunahunang nahaabot na haaton, panimalay. Nga danay usahay, inin pag-aabot naton haton panimalay, duro iton aton baga kalipay, pagdiskanso. Adan iba, baga diri gusto, muli haira panimalay. Kaya naman nga diri baga gusto muli, alanganin yung pag-uli nga to haira panimalay. Kay bangin, pag-uli nga to haira balay, adaan mga problema nga maabot, adamon mga hugasan, manuhugas pahiya nga kapoy na nga niti kang nga trabaho. O diri man, pag-abot, puputak-putakan ang partner ha kinabuhi. Ibis angay unta nga, timplahan kay tikang nga trabaho, kapoy. Kay Hesus Kristo, sin makangadto halangit han amay. Amo luat iton pag-welcome han amay haiya hin ka maupay. Dapat sugadlat kita hito nga kung maabot ito naton partner ha kinabuhi aton panimalay aton latira ig-welcome hin maupay ngan aton atimanon. Nga danay nga ni inin adiha abroad ano. Bisang gusto na umuli, dumiskanso baga kapoy na ira panrabaho nga to ha abroad. Mga diri paging gaganahan ni pag-uli. Kaya naman, kay magtitirok pahin kwarta. Kay pag-uli, pag-abot pala daan, haira balay, may na masugat kasagaran, naarong sinugatan. An iba, naaro nahan igpaparte kung nga itong mga parte, an iba nangungutang. Yana kung diri ni mo matagaan, ikaw paan, kinukontra, masiring pa, mo gulitin na kaabros malain na, diri na nananagad, kita pa iton maraot. Nga diri harumamay iton, adto ha, abroad. Ngan, dapat makadiskanso, anti ka nga abroad kay nagkapoy ito, i-welcome di diha aton panimalay. Pero diri kakadiskanso. Kay ginlalain pagsabot kay masiring diri nananagad. Kay bakit di kang na-abroad? Kita palugod iton, maraot. Nga unta,
aton hira i-welcome nga di. Kung babantayan naton inin aton usahay mga anak, mga kabataan, diri danay baga nauli aton panimalay kay anuman. Kay kung mauli nga di panimalay, pagbibinusaan han nanay, tatay, diri anay gin papamatian ito nira mga katadungan, ito nira pag-explain kay nga kasugad, ginlalatubla diretso. Waray na baga katungod dirahin pag paliwanag kung anoan problema para unta nga may sabtan. Kay pagsaka ni Jesucristo ngadto ha langit, gin-welcome man niyahan aton amay. Nga masiring kita, ginbayaan na kita han aton Ginoo. Kay adto na sinma ka na. Diri bisan adto na ya sinma ka na, adi lagi hapon niya aton. Kaya la diri naton niya nakikita, pero permanente adi ya aton nagbabantay kung ano aton mga kinanglan mga problema. Aton ito tigamnan nga may dakita permanente magbarantay. So dito nga diha simbahan. Ako nakikita danay ang iba mga active simbahan, pero nakikita ko na ato na iba nga mga sikta na malhin na kay naman ang iba nga mga sikta ano nga kasugad. Kay ngadto ha ira maga-welcome hira. Di dihaton sa Katoliko nga unta kita ang kinaunahi di diha kalibutan ang relihiyon naton nga Katoliko. Ang dati habalay-balay la ang aton mga pagsisimba ngadtuhan Ginoo. Kung may umabot man ng mga problema diri angay kita magpadara mamatihin mga rostorya nga diha gawas para diri kita mahasaag ang diri mga maupay. Pamati kita ngadtuhang Ginoo nga aton magburulig aton kahiyala ang makakatagan aton mga ginkikinahanglan. Amen. Maginaw ta ko hang gamay ko nga pamalandong may da kita makuha nga mga pagturunan.